sinaguguna pananag. Nah dia akan dipelilangan na dikukur mata sangka ia pun gira kana sa bukan asalim dugu. Ada selangau ke nur kaya kamala. Nama sampurna sang ketua isa ko bubaya kana di baya malah. Na lumangede ke malangasa amayo. Sawa na dia kana masarako ke pagpumagulo lang ko pumanang upo ini unang ginyo ra kana ama pakasubukon sukuntan wi pawing ina nagudo edawen yan. Kaso kung sa mga manusia na darapaw ng sudaway natatapon na sa pawing ano kaya sa tipuro na piyakan duda karakano sumanon sa lama ka na ama na kaliling na din nakapipi ang ginawa na dakarero sa watarog naman bagi rasang kaya niya na sampai penasalungan na akiyama sa katayan na pamamakin na ganyan sa asalam.
na pupuro ay tanong Nora